war par arsi chanela kan lo lo ma cheu voin February ni hi ani a thir tu le ngai thatu zong te chibai kan book le vet a cheu tun tumatan chuan China ram hroi tu te zinga boina le US Iran boina kal zel chung chang le USS Abraham Lincoln Lawngpui chanchin kan thlir ho don ani China ram ngor nging dot thei khopa thuruk poimo General Zhang le khathon nia an soi chu President Xi Jinping sarkar ta na boi thak le ang China politics a boina lian tak thleng nun hung bera hian January ni somthum pakhat khan na atanga an ban tak General Zhang thuruk soi chuan mi puite ngai ven a hlo hle hele kha hian Xi Jinping le China sarkar sipai ruai tu sang berberte in thlauna chiang takin atar langa General Zhang chuan Taiwan hi kan be chuan Chinese thalai sang tam tak an thi anga ram hi a chevek bok anga enge so na omang engwangin nge Xi Jinping hian kumsang ni somni pasaria na atanga chol tura in soi si in engwanga thunei na chel rengtum nge ani Ukraine in dauna a Putin a tlom na hi engwanga China sipai ruai tu te mu dan danglam zauta nge ani ti in asoi China Iran le Russia te chuan joint naval deals an nei don Iran sipai media chuan January ni somthum pakhat khan China Iran le Russia ramte trilateral military exercise chu Indian Ocean marlama nei ani tur thu atar lang he sipai nun chanzirna hi atum ria na turani a February thatop lama buat sai tumani February ni khat le ni ni chungin Persian Gulf live fire exercise nei na tura in buat sai na kalpui mek ani wangin Persian tuipuya longkal te chu film khur turin vaukhana na thucha achua ngal tunla US Iran in ngir ngau na hian ngai vena hlo chauta hle mai le January ni somni parukni a US in do Lawngpui thlo theina somsari pangalai phur thei USS Abraham Lincoln chu Persian tuipuya alo luta chu chuan khovel abara khai ngei mai mitam takin rin dan le ngai danan soi nak naka in dawa nai hle rin ani tlang pui chu ba ka US in do long lian pakhat po in January ni somni pakwani khan Mediterranean tuifin ria ta tangin India tuipuya alo tol lut ve bok nen in do turin US a in pe fel to angai ani Iran lampo in drone sang khat chuang thlok chuak mai theya an da thu an soi ve boka heti mek lai hian President Trump chuan tharum tho ngai lawa in biak rem thei abei sei thu soya hunaral mek zela Iran hian in rem na siam thuai ro se tharum tho ngai lawa boina chin fel ram ka bei se ani ati Secretary of War Pete Hegseth ve thung chuan sipai te chu President Trump thu pek apiang ti hlo tling turin an in pe vek to ani ati ve thung mithiam le chin chang khredeu te chuan USS Lincoln thona phur Lawngpui chet dana tangin ngai that lo na lian tak an neya US hian asase tur chu apel tanta ni berin an ngai USS Lincoln chet dan tlemin ilo thir ho te ang u Thim zinga tlan lut MCOM USS Lincoln thim cha mup zinga atlan lut te ti om zia chu emission control an ti mai electronic control an mang tanta ti na ani chuti chuan an omnalan tir tu AIS call an chol tir veka wangin a omna hriat theina osin man thei ani talo bok civil location atangin abau mak bok ani tuna USS Lincoln chu India Ocean mun pakhat Iran atanga hlalutuk lo ral sai phak na mun pakhata a om ti lo chu tu ma in a omna dik tak an hrelo in dauna pum hlum kan beyang tia in rausa Iran lakatangin in venan po hetia anti hi atul ve hrim bokani Iran hian Lawngpui ka chiat na misal tan po a omna hriat a har sat pha ta a heti hian zalen takin an inson kwal theidon ta ani Iran thalem satellite lakatangin in chebrel America Lawngpui le longrual te hi satellite zong lakatanga langlo tura in chebrel pum hlum chu thil thei ani lawang amairo chu omnalan tirna system anti mai transponder an kharvek awangin Iran tan target zone a har satpha ledon ani Iran hian Arabia tuifin riat le Persian tuifin riata long chevel te en thaturin
tual chung pum chuak satellite anei ve a ma se USS Lincoln hian hetia a omna location lang theilo tura akhar ati thima wangin lang theilo mun ruak a om pha don ani helong puizong mutur chuan arbau zona zona tul dona chu chuan hun a hek pha hle don ani indawna chuan hun hian kongrau asutak mewa ne le tlomna po hi hun chunga engomoza chu a in ngatani strategy mu mallawa an siam ghost mode anti mai tharang mut an siam hi president thamathil ti dan chi khatangai ani hetia USS Lincoln abodaya Bangladesh tuifin riat le Oman liteng sol in kara arel bodai hi Iran tan chuan sakeyin mi se ta se a omna chin riat mi lawin re wang se chutiang ang chu ani tun hi Iran thunei tu te chuan an ram tuifin riat luan chu mit khap lawa en thli thlai reng turin an tiringota helong pui hi an bul hnaya lo bok rukhiawin an rin lo hlanin F-35 le F-22 rual atir chuak thut thei bokani ani khatna be pui hun kalto thirin America longpui hian che talak don rengin heti hian thim chap a in siam zia ani ti in chinchang khrami te chuan an soi sang hi somni panga jun tha a operation midnight an be don po khan tunang che in USS Lincoln hi abodai anian ti he re ngoi na hi VMF air tangin Black Knights in daw thona buat sai hunani an tibok US hian voile khata target sang khatlai beidon ta se Iran hian nu chuina ep atrang nilawin mu theilo F-35 an chunga alo thori atrang chawin an hretheidon ta ani Armanda longrual ven himna USS Lincoln Lawngpui hi ama chawakal aningai lova destroyer squadron 21 atangin steel umbrella anti mai he ni hliap nuaya longrualin anzui du thinani hetia thupetu ber Lawngpui a in ti thima wangin strike group longrual po an thim veka chu chuan Iran long tele tui hnuai long tan lo lambun po a har sat pha don ta ni digital ti chiat next gen jammer signal kharani hei hi poimo ma hei hian Iran radar le digital attack zong te lodan chana ani a Iran radar te hian he USS Lincoln Lawngpui hi anman theidon to lawani USS Lincoln chakna pakhat le chu tuipui chunga adu zat alang theya then om tele thian te long cholna a chol lavin a in tau del theyani international tuipui hi US in daw long le an thian te longin an ven he ema wangin Lincoln Lawngpui tan mamo zong te engtik lai po in a thui hruai long ten an chil kha sak thei reng bokani ole hei zong hi tun tumatan kan ti chua thei te chu ni a thlir tu le ngai thatu te he channel atangin chanchin kan ron update zel dona tu thar lam tak nen kan in tong le zel don nia kan channel hi subscribe like le share min lo pe ve ngei la ti chuan comment section lama ingai dan te iron soi ve don nia